Jit Om Yakiba Kanya Si Kudam Kakam Tang Si Kam Jit Yakibriu Iba Net Kejabing Biang Kebor Bensiem Klan Wat Ban Ikno Yakakam Kumum Gidei Kita gitu Kibawang yang nyelum Padba Yayat Yayat dan profession Saya teriak Syak kawang mau Kipuliat syak kawang mau Kinong tok Patbuar Kaduk mi ayu Sempoi ay Dan lagi tu epi dak ba Ngada punya tu Ladang keren Pinom tip Ladang keren pinom ni ubakop ha Tambah ngabah bangakop bangan itu hidup tip Hakapor bang Iladon hakapor Ha district council Ka isi hapok ka jingelam ka jong ba titas kan Galabat mga IM in charge ya ka building bylaws but Pak Robert Karjalin Borapoi Hani kumu candidate ulolong legal advisor jong ka district council mangi laingut gila lek syaka sorkar begrea but hadin kejikan hadu lai sien kenti gila la bantun komo baik kibor balaai syaka muda hati menigi area kibangiong ki schedule area di 6 schedule area lawan rakno sya kibor jong the district council ngila deble kala longkam ngim syem lalet ban syo yu minister ban ong deble te cuy kura be dakania da kejutan ngila petkok ngu kala longkam klem dan kam ko mau yanu inuru kata kadi kabram jong kinong elam kata kadai kajingkit kli jong kinong elam om macupun kibur ya ubah lari mau lari dieng lari laki suri untuk mensau hakabakat do dan so kepanggil lek mangi kalau longkam bak menta pilak ban kuliah haka internet yaki bylaws jong Gambia Urban Development Authority bak ki buat balai hagi district council kepada kata kedai kepangakuan bu Ahmad Jopi Jit Om Yakiba Kanya Si Kudam Kakam Tang Si Kam Jit Yakibriu Iba Net Kejabing Biang Kebor Bensiem Klan Kecilong akan dongrip bat tahu orang pak dan hapreng jongi ngarum simbol kebor kandidat presiden grup lai poi hani kendai ka kubor ke jonga long ka UDP ringkat bat ke HSPDP kidai ki try jong ka stress kala sacrifice ka syong syabar mendai baka sacrifice dei bat jikang imple ki bikin room atas wakar MDA district council mereka kongres ke syom pakai NPP dot bakli ya kata boleh agin long iba petngor agin long iba syampang bat lengkat lang bat kabang bat kecinya agin si bijongpi peti kedai ke jingjob sa sisien jong kurtong jong giseng trairi traimulu kat sans dem lenter gilamat ya katem jong MP nagaseng kongres kada ya pi batong ki achievement jong ki sok ki pa ulawara ulalum nalengkan na penton lagi big sok patbuat peti ya pi kasyong api ban bisyan andai bangi gidan ka manifesto ka basyay ki matrikam ki baklan bat nginget ba dah kepa piburon ya ke la jong kenong mai nopa ke kendau ke siap ai ini tei rengkat dah kepa
ngilaj sigi jakat tebut kat kendai trik mentau benai ban pun scam ya ke ji trai rengka apre gidi atli gi seng san betai balar rimtam trai muluk jong ke jela melia daga profesion ya ke sharp haga dur jong ke bom ha ke bom